Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arngut si para lembat ki weipat ki arngut ki theyele kai ki balawan ra anam bat buram ye kari India hadin bikilala aban khur ye ka takmak siar ha ka World Jeet Kunedo Championship ka bala poisha ka bakut ha ka khat artrik menta ubnai ha Sri Lanka. Kini ki kinthop ya u Francis R.R. Songthiang haga jingya khun ka bahan rupau kilo bat ka Lorenza Songthiang haga jingya khun ka basan pusau kilo ki bade ki khun jong nongelam gani ka sunjuk yala kai ka jalna uba Doni Rani bat ka klor nongya khun kti barim ka kong Anita Songthiang ki bana latkor kinton umon ki weipat ki theyele kai ki bale khor ya ka takmak siar ki long ka ribhalin marbanyang haga jingya khun ka basan fu ar kilo ka bade ka khun jong ka kong Yanglin Marbanyang na kenrut kenjat football bat ke ilawan kemen nongbri haga jingya khun ka basaw pupra kilo kabadai ka khun jong uba Liverson Karnandu na lauso otun block fu te kumta kani ka kinhon kalawan pai shala ying ha ka khat santarik unai leber ha ka bala pediang buram yaki de ka khasi students union nongthmai circle lembat ka seng longkami latkor bat kami khalia Jeet Kunedo Association nado nalat umroy. Kalecek Sadoni dengan pendeng ni poila nama ni kadai belum. Deling bajong i banga sayo bani kani kapuram. Deling bajong ni yang asam bai mei pa baying basam jong aku ro. Belari lada yang kila kersan yang amet pemensing wat lada. Kendiat dipisah ngidon benlet nang ni smustil undai. Kila kersan boriap
kenang on yo ben lech mentas tish po ka world championship jong di kun idai ru grandmaster jungi baro ngathai piatep dek na baro di grandmaster jungi Sir Donny Rani tebe mi kata ka keteng jungi Sir Donny Rani kublai sibun papa di sibun pula ada dekat ni la juga shani ni ko pos ko but kini kena baro ke baile shimentalang stiro wala da ka jingi ang iklam yo practice ro iklam yo ben practice ben lech tie ngila persang ngila le kat la ibor ben practice ka duna ka por bengin practice ndai ngila lech ben shimentas tie but kai ka bang sham tie bang ngila kai ki wi countries ki lalong develop adu kata ta bang idai I ka confidence yung kingi kiu haring kumne ni pe yutai la pro la sparring la le ki exercise ko pero ni pada ni kena ni luso ni do zingkerman namar ni sutho ni klem practice ha balle shim mentas do ko wal athare kamdei ka kamkai kamdei kai ka ba ni shulet kum state level ni district te haba ngile chithi ngila do zingkerman ha do kata tandrei men zongas Francis ini ki perlok ki beli lang kila ai men sim yang apor banga fight do kila ai men sim shibune kini ru ki don bentalang hantu nyim don coach lene munu ben support ini ni don hawan ni don ke tim India ndrei ka wehi ka support ka bangayo dinga men zonga ba mi kini ki perlok zonga ki hala ko no come on lurun zai ai me tinda de ki hala ko ta apor banga fight do katu kadi ka wehi jing ai men sim ka banga da su adu kata but kabaan ngai play bisa baro ni klem expect hadu kan ni punya wan ki brio ni klem expect inu klem koi perkat ya KSU bakalawan ban I mean see mini sin long to me like god but kiwi gin ni pa zungi baro koi mi pa jong bila jong ya jong abo Francis at kiwi ki perlok perjon please bune please jar mo bila ai pedang buram ni please bune kan Ikon isap ngarung ayu play katendra lari sumar bat ini nu gila ulong mo namba ka di kesul sebab mo ke ngai ku play yakini ki khot kantong pensai golong we na ki khot ba support mo bat ya berdi bat we khot ki student bodol angne play ai ka di kesan na keleng ngai ku play ru ya KSU ba mo gina ikendo menakani buat ngadang itu iba ngaru ngade KSU naga por muslah naga nokuma unit ngaso komen sibun tapi apani kini ga musim ba pin support yangi apa ide ini pa ini ikon dekat we parents tapi we kot belai don lang menta kai ke ba la urlong mo kata ke jingle day de kejinge sudah baru ni sem kejinge rei haban tur sekhmat hangni mdei tang kimi kadang wan mentah rei pensai ru day international berdi nangta don uit mana mo nang nang te seprang ding don sekini tepat ki balai job tournament fair pe nomor mengi ni don kata ka sing ben kot kami ngele school of martial arts ka kentuk amtang ya ka jikun do rei kentuk nadu kar di bat mengi wushu ka kickboxing nibon di martial arts de teng gibru ki confuse yung kini gibru ki jus ki rei ikwa lembah kan ke martial arts ban kumba ikren ni presiden juga KSU no kemai bai kwa ban change mo ya ki kena lembah ka jingi kai jungi kanu kala sulur iki mo makin sim bentah haki martial arts mentah ngidon nang ni ki dekat ki banadu karang nadu jongsia nadu na pendok surat nong krem smith bar ngi nisa halai kor dibon kini kila yo bentah benyari siki nasional men hakaw ke siki salaj international Ikan ni ke warra ikan jim telan. Ikan jadi beri ni. Ni nyum dai nakaliang ke bangidon ke spa ke po bangin la bani. Dai lembah ni gila kai gila change bon ya kan. Society kasi ni. Mentara ke gila sebar kini kila expose mo. Dia kendu iki una kiwi. Kuno ki perkat kuno gila. Dia ka jimo jim perkat lu bayar dalam part of education. Lembah ke traveling tu. Jing lai ke jing SM. Pengi kwa bancien jadi beri lembah ke sports. Tadi ke MSME jungi kanang tray sibun ikam
bat ngiru minang non kam ke jingrap ke jinga re namar siliang ka ketiga nomor dia kau ni hak tak pun ni dia rengkat di long keme rengkat di kesu rengkat di wegi para dok bersnam buat betai ke jadi beliau dah kau ingin kom ni ngem dek polisian ngem dek ke mo dia lebih beliau punya top beliau ring yurak ke jinga teli dia ngasusi ngahapan bawah ni namar kadon kum ka senong jungi halai kor ni kam sunyo gini ini la ora medal la pulsin ya keren persiang kondem dengan senang kami UEA itu jadi men support asyam nasmo ba senang kita long kami jadi bersut jadi ben support nambah ka senang katau penicu iki ada kila ora 6 buram de ora dai lagi ka senang ora nanta ya ka district ora ka state ora baik kejat beriu ni bro jadi iki kita ngi kum kejat beriu ni ban pencingai ni sebab dia keren bagi dia encourage dia like lagi jing studio jong ka social evils jong drugs ke alcohol ki kena dia change yang dia lengpa ka jingnya trace tom ka jing thap ji kan mi ka sound yang ni lengkar ru ni terpak di seng balang ru jadi ban pressure ini ki government kini kita bikin ai ya ka fund kini kata bang ni like kini bon isu from ni kena mo inteng ni yo ke liben ailem ka pressure ya ka sorkaru maka dia benpek maka jinglot bangilai sete kada ngilot man marsilak ru kala ini country bajan mo ngilai sikuik be ka ka jinglot bubun ini hapan imi probably teng itinjar ada kon ni pan bisa ba dengan terpat lebih bisa ru ini perso kini bat ngi sai information ni fila da don kam pressure ga government ni don kam sibun makile bam sunyo apa kile bam sunyo dia pek mo di ngamdon kin sibun reng akan ba tengba ke jingwan jog ini mo ngala ya witness ya kini ke jingjok di tanlong ka jipunyang burom ka ba amtang na kaliang joki ka sarkar ba dengan kaliang burom ni di dirincu ka sport department di dirincu ka ayu maka jingjok kada kini ki wara gold medal kada ka football ka wara medal ya ka ayu ka santosh trophy di gide bin itu kamai gide di benon bi kaliang burom ka ba kham halor susu jadi kadai tengah berit berit kham halor ba dengan pressure lah muka serta. Kalau bom itu kadang kita ini kita dalam. Hilang pentil, hilang penhe, hilang pesan. Ya pi, mau baru ya kime je. Kita ini ya nanti sempat ini dulu. Isu terpa di pi di seng, di film, yang jumpa. Tong inang ya tray susu kita mau pi kita par pinang encourage. Ya pun di hati senang kita di Desem bagi yang lak kan. Mesti susu ini tadi kan. Jadi kita kaya nak buat. Kita gini game boleh sebut di sifu jongi lahi kai ontang gar wen kai lahi kai lut baro ai apo na lama jok MSME ginap di kemen bakai bayu tibak ban ai ka jing job apo asnan ka bar kinju ai ku play ya ka KSU present KSU jong nok mai bar kinju ro tengok keme lekor umjuro ya di badam nak ni baro ora seki kini ka jing job kita keski apakah ini kedai kacing cop om tang kita jala deh Henry wajib pi bertar gestir pro kawai kedai kacing cop kalau kacing cop kalau kayak kebab setengah dingi bagi pergi baik dibai ru bakin ban bakin joy ko meri kacing lekai wai pun samlang di jongpi kini stok bilang kacing lekai sports kini kacing lekai amtam martial arts batik ko kerja kidi kedai kendo apa kedai kabala form de kusri kacing cicar cicar kedai pak rim kedai aku spell dari jong Julai dari la form ikar kusli saya kalau kedai mengistenat long ilala ban penyar aku meski jongi kedai cilekai bar kedai cilekai ro la don di state way state aku ka apa India di yo recreation lagi aku tunjuk aku mau Manipur ini nak Manipur Olympic Association bar tunjuk aku ang ni bang bas niru negara ke state area ba ka ai jing itu nakamta ekali ka sports ka JKD ka chicken do naka MSOA na may class state Olympic Association but sisian ai ko play biway jing don jong pi kumba ki siu di siklong keme ki perlok bedan nang ni bar kena le kai jing don jong pi kadai kai ka di ai mesim si show yangi lagi kena le kai jongi kumju ye kus jongi barang ya hikmat bayanam pakata ka Olympic ko jing de pak sport Kamdan ketir man kren sebon tangkani keblai sebon nak liang ke MSME kedai kecing don jongpi kedai kecing ai mesim ini keblai sebon Sengit hai nak kon mau di benda nak ba mi jong Lorenza ba Francis
Kaya kalong kai kabasu tenat no man ya man kapor ki wanra kanam kaburom namenta ka snong ka thau kaya ngakit bok kerubiang bakin nang kiu saprang badia I sadoni ru ba nang tristom man permi susu ki kena tiba kiban nang kiban kiu sakmat mo kaya tang katahi ngam dari ban kren na syu tang ka kitbok kerubiang mo namenta dong ani ka seng dong ki boleh sibu Di kau nak siap, yang boleh try kerat, aku beladan dekat lang buat ni, adu punya kisni, nak kalian ka jom dah kabar buram, dia ina doni rani, di balong way ni di head coach, ba lesi dek limba ka jom tang ke jing alam kalian ti ka jom ni menta, apa menta ni apa kata peng di sama pencai rani, pencai mawi, iba lesi apa ka jing alam ka jom ni limba ka jing kai. Jing peni nanti kejongi ma doni rani yangi ni kubakila saisro ya kini ki ai baro limba ke jing job do kini ki baro sangut minongi sim benta ki balawan ban sim benta ya kene second world jeep kuni do ke lalong di Sri Lanka ni nakaliang jongi kum ka seng KSU hi ni jukit bo nim juklet ba ngin ya dar rengkat lang bat kino ki jim peni lek kai ki ba ben ai min siam kun samla ki jung mar khamtam dai ke jing siu Jingdan jong drugs kalong ai ke baranra jing sini bubun hak imlang salang dah kalian ngi kum keseng ru la ju ai mensiam ya pun ba ai ki benda jing la kai boker nak kalian ngi ka kum ka TSU hi laban circle ni ai ke jingkit bok kitwang ya I sama ilawan kemen nongbri bedai nak kena katan ke jongi napok lausotun di riba dan marbadiang bedai nang ne katan lumparing bedai nak kena katan laban pulun ni jongi bat kumjuru di armut ki bana apo latkor di balayadon bentalang di balawar raksai ki jingjob tu blai unang dan ringkat lang bati unang ai mensim ke jongpi tonang kiu saprang akane ke jingela kai jongpi bat tolong kita ke jingsai om tang dekane ke dong than ke jungi relong tolong ke jingsai nam menta ke lawe jong kari ke jat beriu kane ke nam job ke jongpi om dai ke nam job tang jongpi kadi ke nam job yang ngiru kum kari ke jat beriu bangi kum ka ri ke jat beriu ni pun ki klur ki desi ki klawat ki bami ha ki benta ki baper kane kadai ke jingni ke jongpi ke pen idak bangi kum kari bekajat beriu ni dan bun kita ki klawat ki ba nila bani sim benta ha ki bubun min ha kane ngidang dap ya ka football mentang I ha kane ke benta banganget kumbala ong dai madoni desi kin sai ha kini disni wat ha ka kickboxing ki kariet ki pun ki jingila kai ke bubun ke bangin sangi susu ya ki ba kane ke jingjob ke jongpi kadai ka buram namta ke jongi bata ai kane ngin kop ta ke jing soret umdai bangin sau sarang bat kane ke jingyo ke jingjob ke jongpi bat kane ke jingila kai ke jongpi ru tolong tau kluat ba penyalam kumbai madoni ila alam lenti pi ai lang ta ke jing staff ke jongpi ai lang ta ke jingnang ke jongpi ke bapi playo bat ki lamat lingba kini ki nong hikai te tang kata nak kalian ke jongi kum ka KSU hi ni yo chimtep niru nak kalian ke jongi nimtep bapidan sangut te nimtep pidan arngut te ngin ai hindre ki wei patru ngin sanang ngin sai ai pat mo nak kalian ke jongi kum ka seng was no pair hindre ikit bok ki wang ni pi ba pinang lang sa ta pinang rang juju benda pinang long sa ta nong gelam nam ta kane ka snong ka thau ka jongi nam ta kari ka yet ka jongi ya kum ta nak kalian ke jongi ni dan ke jing ai sofa mo kata I samla ilawan kemen bat ia I riba den marbanyang te nak kalian ke jongi kum ka KSU hilaban circle dikit bok kitwang yepi ki bayang basam jinong ai dai mensiam jepi se barangot betul blai undar dan kalang bat blai sebun blai ajar